Thokozana awugogo parafini ava ngusithetha ngesichitho sekhaya. Isichitho sekhaya senza ukuthi ikhaya lingavani, abantwana bezinto ezibheke ecaleni, kuliwe endlini kungavani. Kuthiwa isichitho sekhaya esi. Amantombazana aphume kanje yotshaya iziyobisi bebubutyobo bendlini. Esi sichitho siyakhiwa zenzululwazi ukuthi ikhaya liphele, ukuthi kungekho mvano endlini. Kuthiwa sisichitho sekhaya eso. Sibethwa ngendlela ezithize esi sichitho. Endlini kungavani bekuqula ubhede, omncane uphendule omdala kakubi, omdala uphendule kakubi omncinci. Mase ke notata ekhaya kasabonakala endlini, akasenasithunzi inhloko yekhaya. Seyabethwa kudala nayo ukuthi ideleleke, ibingabi nasidima ekhayeni layo, emzini wayo. Isichitho sekhaya sinamandla, senza ukuthi ikhaya liphele, bengudukaneso. Batsho ngesibizi umzi uthi saa ungavani, abanye bawuhlala kwizindawo zabo, abanye bawuhlala kwiindawo zabo, kungabikho mvisiswano endlini. Isichitho sekhaya eso sinamandla kakhulu, ingasideleli. Imizi emininzi iphelile seso sichitho eso. Sibetha abanolwazi ukuthi kukhona abakwazi usivala ke isichitho ke leso, ukuthi siyahlupha abantwana, ukuthi bebe bayafunda bayotshaya iziyobisi. Amantombazana ekhaya angamameli abantwana, kube bubutyobo. Isichitho sekhaya leso. Lo mzi lungabikho sidima, lo mzi lungabonakali ukuthi ube ngumzi. Umama notata badeleleke, babethwe ngendlela abangayaziyo. Ngesi sichitho kunemithetho ethize sibethwa ngaso leso sichitho leso. Kuthiwa sisichitho sekhaya, siyahlupha. Asibethwelwa ngubani na, leso sichitho sinzima. Kuthi sibethwa ngabathakathi, bechitha umzi, bechitha ikhaya. Leso sichitho sekhaya sihlupha ngamandla. Abantwana basele bebubutyobo kweli khaya. Kuthi nendlela esibethwa ngazo kwesi sichitho ke kade nathi sasibetha imizi emininzi. Thokozani uthi nanihlakaniphi, ukuthi ningalali, uthi nobukrelekrele esikolweni, mase ngoku awusayazi ukuthi kwenzakalani. Lesi sichitho sekhaya. Thokozani.